کۆمبوونا ژنên Zenûbiyayê bi armanca jinavbirina madeyên hişbir îro bi daxuyaniyekê dest bi kampanyayekê kir. Bi dehan endamên kombûnê û nûnerên saziyên jinan di daxuyaniyê de amade bûn. Di daxuyaniyê de hate gotin ku armanca destpêkirina kampanyayê ew e ku madeyên hişbir werne jinavbirin û civak ji metirsiyê were parastin. Her wiha hate diyarkirin ku dijmin û dagirker dixwaze biriya madeyên hişbir tevlîhevî û nearamiyê belav bike. Li gorî daxuyaniyê dê kampanya ji bo dema du mahan li Minbic طبقة رقة وديرة زوري بردوام بك. أمام الطامعين والغزاة. قمنا اليوم بإلقاء بيان لبدء حملة وذلك ما إيرو بداخویانیەکێ کۆمپانیایەکە لە دژی مادەین هشبرێدا دەست پێکردن. ئەمێ هەماهەنگیە لەگەڵ سازی و کۆمینان دەینن و بریاوان جوینان لەگەڵ جوواکێ ساز بکن. ئارمانجا کامپانیایە ئەوە کو ئەم جوواکێ ji metirsî û bandorên madeyên hişbirê hişyar bikin. Herwiha di van demên dawî de kuştina jinan jî li herêmê zêde bûye. Em ê li ser vê mijarê jî rawestin. Dagirkerê biriya vê yekê şerekî taybet li dijî xelkê Bakur û Rojhilatê Sûriyê û bi taybet jinan dimeşîne. النجاحات التي حققتها من خلال المكتسبات التي توارثتها